Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Clash Royale. Danas ćemo da otvaramo neke čestove. Arena 5. Otvorit ćemo 2 free chesta i 1 magical. Nisam mogao više da čekam, tako da sam odmah snimio. Otvaramo. Prvo free. Ljudi, dobro. To zepa mi treba. Berberija, hvala, to mi ne treba. Gold, to mi treba, ovu fire mi ne treba. Cannon mi isto treba. Idemo sa magical. 395 golda. 4 skeletona. 6 fire spirita. 6 zepa. Ovo frunjens. 37 ovoga. 12 ovoga. I 3 balona. Odlično. I dalje nisam dobio Wizarda. To je veoma loše. Napredit ćemo balon. Dobro je ovo. Nismo dobili ništa, uglavnom što nam treba. Dobili smo Giant, da ste mogli to da unapredim, to sam prekoristio. I danas sam htjela da vam pokažem par betala. I to je bilo... izvinite zbog ovoga. I to je bilo to za ovaj epizod kad vam pokažem ove betale. Jebem ti punja. Ljudi, sad ću ovo da isključim. Tako, sad ću da vam pokažem par betala. Ne, ovo mi se vrlo friendly battle. Ovo je dobar battle. Čekajte ljudi. Ovo je dobar battle. Evo, gledajte. Prvo sam čekao oko 10 eliksira. Sad sam čak njega freeboote. On postoji te gobline, ja sam druge postavio Valkiru i Hogrider. Onda sam držao zeb za svoj slučaj. Onda sam ga slučajno bacio. Najveze, ovaj napad je bio dobro i sad ću da mu... Da sam se veoma lepo branio. I krenuo sam u drugi napad. Ovdje sam isto dosta skinuo. Vidite, unapredio sam ove gobline na level 8. Sad sam bacio fireball to. Sad sam čekao ponovo. Vidio sam da ništa ne radi, pa sam ja čekao. Ja sam postavio ovo u napad na kilo. Ovako, sad sam s dvije strane krenuo. Da ne bi znao gdje će da se brani. I onda ovdje sam lepo odezao helte kuli. Ja sam pustio ovu kolu levo i krenuo na desno. Da mu skinem i desno. I sad sam krenuo na desno. Morao sam prvo da se branim ovdje. I vamo sam krenuo na desno.
Aí eu esqueci de botar o fireball. Bateu um fireball e Anderson tem ocupação batia. Zap. Oni tamo sam kolonisti sa onim i sve bacam fireball i to je bilo pobjeda. On meni je vjerojatno uzeo još meni dvije. Eto, to je bila jedna pobjeda. I to je jedan map, pokazat ću vam još jedan i završavam klip. Nadam se da klip neće biti mnogo kratak. Samo da otvorim moj magical chest. Sad je... Onda mu napišem da će da dobije Eldera. Čekaj, ako se zove Đole cara. Juni. Čekajte ljudi, moram da svima da dam Eldera. Pošto takav je klan. Dođite u klan slobodno, imate Eldera odmah, čim uđete. Ovo se desilo, pošto nisam ulazio cijel dan. Mada ih je ušlo dosta u klan, pa onda niko nije to ni namestio. Ljudi, propam neka buba nešto. Samo malo ljudi. Tako ljudi. Evo, sad vam pokažem za igru. To je betla što vam treba. Ja ovo isto kao betla. Evo stage puta 2, ne puta 4. Stage puta 2. Pošto nemam vremena, moram uskoro da idem. Ja, ljudi, 4% baterije. Rekao da moram uskoro. Ne znam, dole sam 4 puta igraš. Izvinite ljudi. Ajde, sad gledajte ovo pa da idem.
ljudi da nas čudi. Ali evo, ovdje je uskoro moja pobjeda. Imamo letni fireball. Ovdje je uskoro moja pobjeda. Evo, to je to. Ovdje je kraj meča. Nije. Aha. I eto, ovdje sam još jednom pobedio. I evo, platit ću i čest da otvorimo još jedan u epizodi. Dalje. Tesle i nešto dobro. Goblin. Ništa. Dobili. I ljudi, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.